خب السلام علیکم تماشابینان کانال مامور آزیا. شماده ما کانال ما برادران نوار سر کردیم از مال بازاری ناحیه بلخی سابق ناحیه کلخوزآباد از گاوی گوساله‌دار سعود شیدگی گاوی کارپات قطعی گوساله مودش 21000 سامانی سعود شد برادران. گوساله‌اش مودش سحر بگه 10 لیتر شیر داره. سحر بگه 10 لیتر شیر. نه چوچوش حمد چوچوش هم باید شبنیم کشودی کشروه نه مولای قفوش خیلی ای پارش هم تماشا کنیم نه خب این چوچوش ای پارش هم تماشا کنیم برادرو گوساله‌اش موده های منای گوساله‌اش هم بقواتی خوشرو برادرو لایک و подписаться حیات نبرویا کسانی که مهمون است حتما با کانال подписаться کنن یک تای لایک دشوار نباشه یک تای کامنتاری اقلا یک تای اسمایل کم باشه در کامنتاری مونده برین ما نوارا دوام میتیم از کانال دور نشویم برادرو همه این نمودی مولا نوار میکنیم مولی مایده مولی کلم بقا قچا بقا برای بستن خونه جنگاوی جوشو همه این نمودی مول میشه انشالله در دوامی نوار برادرو گاوی گوساله‌دار سرخ اوچا بچه گوساله‌اش موده برادرو گوساله‌اش کشروچه 100% нархش 22000 گفته است معامله داره برادرو 22000 معامله مانا چوچوش اینا گوه قفوش تو 17000 همین مولا کرده است بزرگ تو 17000 مانا گوساله‌اش نه برادر گاوی گوساله‌دار یوش یکم گوساله ابداینی مازور معامله گوساله‌اش بقچه استقانچه 6 لیتر 6 لیتر سحر بگه برادر دو ای خفوش بازار نیچ خلده 15 15000 سامانی بزرگ کرده است برادر مرحمت گاوی گوساله‌دار یکم زوی گاوی یوش برادر اینا یک تای دیگه گاوی گوساله‌دار سعود شیدگی یکم گوساله گاوی یوش برادر 15800 سامانی سعود شید مانا چوچوش شیرش چند قبل دایره 5 لیتر سحر بگه 15800 ها 15800 سعودش گوساله‌اش موده ایش 15000 سعودش ایش بقچه با فکر من ایرا گوساله‌اش بقچه ای 15000 رونه سعودش شد مانا چوچوش ایرا شیرش چند قای 5 لیتر ایشم مرحمت دو تا گاو یک جای با فکرم که سعودا شد یک جای هم نباشد در یک وقت سعودا شد برادرم ایشم اوشم برادرم ایرا گوساله‌اش مایده تر بوده و ایش گوساله‌اش استوانش کلون تره منم ایش برادرو یکم سعودا 14400 سعودا شده است و 600 سوم بالای یک کسی دیگه گرفتگی است 15000 برادرو اینا گاو یوش امروز گاو یوش بسیار درآمده است گاو یعنی کلون نباشه همین یا اویلا به حضور میرسه همین گاو 15000 گاو اوچه بچه یکم گوساله‌اش نره موده چه شیرش چند قای 5-6 لیتر سحر و بیگه برادران نرخش 15000 سامانی معامله داره با 15000 با ارزان میشه
aka bozor chand ka? Chand? 13,000 somoni bozor karda istay barodaro. Barodaro ina savdo shidesta govi bug'ozi shvedi barodaro. Neki gov xizmat kadagi. Mumkin ki ham 4-5 ta gusala kadagi bo'sha. Bug'ozi nazdik ay barodaro sina kada omadagi. 18,000 somoni bozor kaday nadodaст barodaro. O'zi ham savdo raftesta. 18,000 da nadodesta barodaro. Bug'ozi nazdik govi shvedi. Barodaro ин яте дига гови карпат, гови буғуз бародаро. Буғузи наздикам биге мешава. А як мо зиёдтараш мондаги мега нархаш 20,000 муомила дора бародаро. 17 бозор кадеса. 17 мадидаги ҳозирашта додаги нест бародаро. Бу нешта туған? Якита туған, üçüncüsüge boğaz atır. Hasta. Ду гусола кадай семгиш даштамуш бародаро. 17 ма дидестам. Анаиш гови гусоладор, гусолаш поқача. Уно қанша дединgiz? Ира ку года шабине ёш мета, лекин шохиш дарози бад мида. Буно қанша deyapsiz? 19,000 muomila. Suti qancha, bozor qancha qildi? To 7 litr edadas barodaro. Mana bu qachasha. Bozor necha qildi buni? 6. 16,000 somoni bozor kadestay barodaro. 16,000 bozor karda ast. Barodaro govi gusolador. Mana bu qachash. Mana ochash. Govi karpat barodaro. Gush safed, dahan safed. 25,000 нархаш муомила дора. Гови бахвата неки хел фарби якшро. Моли гуш дора. Не чучош. Чанд кад бозор? 20? 20,000 бозор кад мега бародар. Шириш чанд қай? 5 та? Саҳар бега 5 литр. Манаи гусалаша, қача. Марамат. О, бародаро нархи буқои калони фарбе. Қай ала бародаро. Қай тозак хушру пародашам. 22,000 сомони бозор карда истай бетарозу бародаро. 22,000 килош аниқ набудааст. Кило баркаш соҳибиш 52 гуфтаста. 48 бозор карда истай бародаро. 48 баркаш буқара беҳад пародаш шуда. О бародаро ина буқаи савдошидагӣ. Буқа бо нархи хуб савдошидагӣ. Кило баркаш 44 сомонӣ харидааст бародаро. 16,000 шид мега. Килоша нагуфту, ҳами қаша гуфт 44 харида 16,000 сомонда ғалти дар бародаро. Нархои аниқи оҳанӣ. ина бародаро яти дига буқа савдо шидеста. 25,000 нархаш муомила дора. 21,000 кардеста бозор. Классini qancha dedingiz aka? Классini 485. 485 kilo vazn доштааст бародаро. 21,000 ham qilib bet tarozu narx kadestay mega.
Расчетона бигирем бародарона. Қай фармине ки хушру фарбешидага буқа. Хушру фарбешидага. Бародарон калонтарин буқаи бозор, бозори ҳами рӯза бародарон. Қай калон яке харубтар будааст. Хеле фарбе хушру нест. Камтар харубтар бародарон, лекин қадаш баланд аст. Калонтарин буқаи бародарон. Хоб нарша 35000 мега муомила дора бародарон. Ҳозир чанд кадаги шам буфаҳмем, баъд гап мезанем. Килобаркаш 51. Килош чанд қай? Lekin aniq Nega? Kilosh aniq neст? 600. 51 кадай бародарон. Хоб тақрибан гуфтеста бачаҳо ҳаминҷа тақрибан 25000 меша агар 51 бития мера килоша. Қай хароба не ки холи фарби мешавад. Қай фарбира килош қимат меояд бародарон. Қай хароба. Хоб ина нархи буқо барои бастан бародарон. 9,000 бозор 86 кад мегам. 9,000 муомила 86 бозор када. 11 yarım muomila doğrasiz. Necha? 11 yarım deyman muomilasi bor. Bozor necha qildi? 11 Ish yoz. Zali buzovchi. 11,000 8 moh buqacha. Xo'p, 10000 bozor kardasiz barodaron. Qachai farqat. Ya kofe begi ki burhan. Buqayna. Zanjir shop padarka. Zanjir 50 so'mona. Zanjir padarka 10000 dan nadodesta o'zirashdi. Barodaron ina narxi buqacha 8300 ами Qashqara kadestay bozor. 8300. Ина qafosham binem barodaron. Haydan qani bir ina barodaron 8300 o'zirashda bozor kardesta. Barodaron buqacha savdo shida zar 7000 so'moni xaridasiz. Hafazor xaridasiz zarda. Narxi buqacha barodaron 7000 muomila дорам. Бозор 62 63 кардеста. Barodaron qachai savdo shudagi qachai Karpat 8050 so'moni savdo shudaaст. 8050 so'moni. Ина barodaron такаи пеши бозори ҳамирӯза 4000 муомила дора. Чанд сола якаи? 1 сола 8 моҳ. Бозор 33 34 кардеста. 3300 3400 бозор кардеста barodaron. Така. Savdo shud Quchqori Farbe Dumbador barodaron 3500 so'moni. Aka kinch dumbasini bir ko'rsatak. Xo'p, dumbasha tomosha qiling. 3500 savdo bo'ldi. 3500. Mana.